Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum maikna ke zi kreuze medai ting kum chana jang kai je medai sumai ting chuak de reinsa Paulia gai radling India ram spy mroge psui te be Union Defense Minister Rajnath Singh wangdai rabak na ke zi kai je skui mai design North East State Assam ge te be te ke gulei zakat chudlei za India ram go Union Defense Minister Rajnath Singh North East State Assam ge wangdai rabak na ke zi kai je skui mai design te be te ke bige Barpeta district ge mega rally bam gulei za Assam BJP President Babes Kalitanen znaik na ke zi kreuze ke chum dam mai ge man sa pau mso Salai za Indiram go Union Defense Minister Rajnath Singh Assam ge wangke rablam ge na chuna kadate zela lei zakachudlei zan Assam BJP President Babes Kalitane man sapo musoge saze Indiram go Prime Minister Narendra Modi du Indiram ge hanai kumting kum chana jang kai jemadai election ke dibe Lok Sabha election ba magbusoge Assam ge wangke le gulei zakachudlei kagane patinga rang chilak rele zakachudlei zan Indiram go Union Home Minister Amit Shah banai Road Transport and Highway of India Minister Nitin Gadkari du India ram ge hanai kum Lok Sabha election ba magbusoge Assam ge wangke gulei je Assam go BJP President Babes Kalitane salei Zane North East State Nagaland ge Dimapur Urban Council Chairman Federation DUCCF mene Dimapur District ge sakje kamne be zawmro ramelei ne je namje kamto anchi chakne rahange zane Nagaland Liquor Total Prohibition NLTP Act Dimapur District ge kaindra hange kyamblam ge je Nagaland ge ne Civil Society Organization CSO be bok chamcham mene du hazoje ngagulei je kachedlei za aipo lam ge ne tetibe ma mai ge Nagaland Dimapur NCD Conference Hall ge ne Naga Council Dimapur NCD mene Dimapur ge ne CSO be bok chamcham de said mezangulu je haro bam delei je kachedlei zai haro ge NCD DUCCF Naga Women Hoho Dimapur Naga Student Union Dimapur ZBS Union Sadar Dimapur Chamber of Commerce and Industry Zai Business Association of Nagaland Dimapur District ZBS Association Zai Dimapur Eastern Naga Student Union lamgene du roge wangai delei zakachulei Zane North East State Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne Tetibeting kum chana jang kai je ket kum ge government insap ni bkang ge ne teuze khap ne bemro drugs scroll chang ke je haidi said media nim pe chang dele je Assam Finance Minister Ajanta Nyogne tetibe ma mai ge Assam State Legislative Assembly gu hanai kum ting kum chang na jang kai je madai ge ne kai je mingyu gu annual budget session bam ge ne salei the Assam Finance Minister Ajanta Nyogne sa je Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kang ge ne government insap ni bchang Tetibeting kum chang na jang kai je ket ge na hanai kum ting kum chang na jang kai je madai lungge government ne teuze kham ne bemro drugs nimpet beza krol chang ke je haidi said media nimpet chang dele je acheu zene tetibeting kum chang na jang kai je ka chum kum ge du hanam kya spy mrame mainstream ge haro gai zemina chang ke je hai na me surrender te wang chang dele je ka chudele Zane North East State Manipur ge Assam Rifles South Spy Mugu Inspector General hange klangai kahachi BP Major General Rabrup Singh SM banai Pampeo IGAR South Major General Rajan Sirwat AVS MUSM ne Manipur ge kaklei be pet blam ge ne Manipur ge Governor Anusuya Uiki je tetibe mamai ge ngau hadau jengwa kampau dele jakache dele zai chige pnai ne Manipur ge Governor Anusuya Uiki je chuna Manipur ge kaklei be pe jakrei blam ge Assam Rifles Spy mene pizza ning tingeuze reizela leiza rangai de leiza kachulei Zane Manipur go Chief Minister N Biren Singh ne saja Manipur ge psi hingdi mak bakangene wangza lungmlei ne dua kli to gulei zakachulei Zane Manipur go Chief Minister N Biren Singh ne saja Manipur ge tingkum changke je high school je rak suruk je ke changene wangza lungmlei ne duan cha chilu je kumtu nu lei zakachulei Zane North East State Nagaland District be bam ka cham ge klo de set pling chang dra be klo recognize te gulei je Nagaland go cabinet gene kam ke gai dele je ka chedele Zane chuna Nagaland District be bam ka cham ge Nagaland cabinet gene klo de set pling chang dra recognize te rahange kam ke gai be klo ramje chingto klo Longleng District gene Kisangwang klo Samator District gene Henyup klo Nolak District gene Chen klo Chumukidima District gene Hakoto klo
न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट ने तोंगतियांग कलो वका डिस्ट्रिक्ट ने न्यांग कलो वका डिस्ट्रिक्ट ने जन चौहा चिंहा कलो मोन डिस्ट्रिक्ट ने ले जका चदले जने उत्तराखंड स्टेट के उत्तराखंड को असेंबली के ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हिंदी का रहंगे कम क्यों गई नि बचाई सुइजे नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम के दो गवर्नमेंट ने पे मिमिना हंके ने पनी नौ नानो चुम खुबे नाम जे कम तो जे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हिंदी का रहंगे कदा जिला ले जे असम को चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने तेतिबे मामाई के साले जने असम को चीफ मिनिस्टर ने साजे चुना यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हिंदी जे इंडिया राम के उत्तराखंड के ने राइलांग दले जे चुदले जाय चपो चंगे इंडिया राम के नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम के ने गुले जका चुदले जा यूसीसी हिंदिया इंडिया राम लुई के नंगले इंडिया राम के लुंगमा हंगे जका चुदले जा यूसीसी हिंदी जे हरासी जे कंगी बे मग जे करने पर्सनल मैटर नाउकु मे ब्लाम के कलाक पुई पे में कलाक चक ब्लाम के अपनी नाम रम जे जो ब्लाम के जने कचम चम ब्लाम के ले जका चुदले जना असम को चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने साजे स्टेट के आई यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हिंदी जे चुना ते जे बम्बे बजट सेशन वंदरा बेकना के जिंग काइजे दिसेट लोइगाई मगे काइले गुले जका चुदले जने नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम के स्टेट को गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हिंदी काइरा हंगे कम के गाइ ब्लाम के एआईयूडीएफ मने लुगाई लग जेंगी जे अपोस्टे गुले जका चुले जा एआईयूडीएफ के पसुइते बे लीडर चीफ बदरुद्दीन आजमल ने साजा पे मी पनुइरन चिमे जने पनुइ हंगे इमा पनुइ नौले जे कुदाइ दौ दिदले जाय चिगे दाइको तेउ का हजामबे लालो जका चुदले मुस्लिम इस्लामा एपोलामगे लुंची लगले जे एआईयूडीएफ के पसुइते बे चीफ बदरुद्दीन आजमल ने साले जने नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर के ककले बे पेटबे पेन दोदाइ जे इंटर डिस्ट्रिक्ट एरियाज ऑफ इम्फाल ईस्ट बनाई कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट खागन जनाई कना के हुजी क्रेजुक छुम दामाई गे क्लोरे में विलेज वॉलंटियर मनाई हनाम क्या स्पाई पे बौक नाका गे गिमी का कपगने मिना हंग कैट पतिंग कोम काइजे दिसेट क्लोरे में विलेज वॉलंटियर को चाइदी जने मिना हंग मदाई में का जामदले जे कचले जय चिगे बे बौक नाका गे गिमी का कप जेते तिबे कना के हुजी क्रेजुक ना मामाई तिंग मुई गे कप चु जन जनाई कना के हुजी क्रेजुक छुम दामाई रिया कप चंगदले जे कचले जय चिगे गिमी बे बौक नाका गे का कपगने क्लोरे में मिना हंग कैट चाइदी बे पेजी जे लिंगमा बम दमो चापतिंग कोम काइजे दिसेट कमेलोक लो इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के बम कोले जे कचले जने क्लोरे में विलेज वॉलंटियर मने हनम क्या स्पाई में कम्बाई बे बम गे कंगी बिगने हनम क्या स्पाई मिना हंग नादु चाइदरा हंगे नुमाइले जे कचले लिम रोबे ड्रोन ने पिरो गाइ दिगे ngौले जे कचले जा आइपो मारा साम राउबी हिगिदु गिमी कापसो मगजे काम दो जे बम रेले जे कचले आई गेने नमाइ कना के हुजी क्रुजे मदाइ तिंग कुमचाना जंग काइजे मदाइ सुमाइ तिंग चुआ गदे रेइन सा पोबजा लोय गाइ दिले पिगाइ जाइन किंगाइ नि मिले नेजे तोदले